Me ya say ensema yenti bi da e wo Ghana kane na ka Ghana yenti titi bi a yetiti bi wa other countries no eno na say yetiti e wo Ghana ye man mu ha say ya kane ye de ni ekosi ka so aso say ekunkum ene rape case ne rituals nsam no ka so na nka esi wo na me ya say de adane akosi be kwai sansenche bia na teacher ni bi esen ne ho a we ni national service a just wo gusua ye na djuma hwiensie ni mieto no na wasen ne ho eku ne ho ya ewo ho na enne ensuso bebie ni anweaso be kwai ya ewo west northern region ho side ye school bi wo ho no ma headmaster no a wo mu edi nani brene na yem hihie ni hu a ewo ne mu abeti ni mu ni school for any ni teacher for ababeto mpenifo animu ne ye nan so say yen kan asemi ma obia ehu ne ekoso na kire bi bibi besi wo school ni mu ayanka say teacher for ana say wo no headmaster no ene de nkola no gi bibie ana say wo de omo ye bibie di ai na ne ebesi ne ode beto ye ni mu ene say won anche bia be ye boso me ba kunie na body ya ye kura wo western north region school bi e wo ho no mo wo da sorry ya ye di rituals ne ma ba be gu ho ye kosua shinap ko jani ne keka ho enen susu wo sorry ya de ohun ye wo no no su ni suku mu no no su ye the same thing ya ye nkosua miensa meko awo kan meko nketenketi ya na ka ye di tua nkola tete no ya say e shedanye common bi mu no eno na eka ho ene niam bi a etan keka ho ene ye de aba be nyanko ade egu ni suku mu ho no mu na wo hu we no eno free media for say yemra na emehwe wo wie eno say wone empenifo enso ebe kata no mu so emra mehwe no frɛ omu say wo mra mehwe na tie nia wo ka efa asem no ho eno eba school ye pon 3 o'clock ni nyina na bibia ni hasa anope ba nkwala pepra no beka kire mse omo se kusua ne makobi muguha nti me ba na je se no me bi o ha menti ase nti na wa se me to me safre mo se mo fa mo ni so mo na me hwebi na abona na mo ama ne ma na mo se omo be ba bigunsa omo hu ko be fa so o be ye free ho mpa na kasa de nani abahwe ezi ya de stroga kra ehu de stroga kra because ye hu bi wo hada nti so de stroga kra maka je nkwala se mo fo obi amfa ne nsanka on te se na be ba no ba be bom paye na bibia na mo ankasa hwe no mo ye free ho me sad ne de ni bi no obi ani asem bia wo ha na school nkwala no so ni asem bia wo ha me ye hwe so bibia ba bibia ti ya nsa yo achami awoni mo asem ka se nana wasumu ana chese nia efi papai anu eba no na se dia esisi wosa area mu ho na nsen die anu enyan papa na obe sorry no bi ayewe rituals na egu kwan chan na ebi gu ha na chese ekoso no onim ne enti afedi omotu omani esi schools so schools so na afedi ombe yo rituals na wo na chese school ni nam school ma obeti ane to na wewu ahwe enye no ne haye ne ya ne tie na to na afede de ni abesi school ni so akase school yi enkwala ewo mu wuwu na omu enti mpenifo ewo mu na edi school fo no akwakoye omu bibie de pe bibie die enso no omu ni mu ho hwe eno nti eno one person sansem we nyina beba beto so eba beto ono ni din so da achi bi nti no obo mode afre media fo wie ye no eno frɛ mpenifo se ne odi okan ya me so me kan ye ya se wo mu mra mehwe no frɛ mpenifo nso so no won so eni ni hwam wo behwe wie wo se mo bia amfa ne nsa enye den enka kopim se wo mo be ye nyankomade egu so na wo mo hu se bibia da na kwan mu a obia enye obia hwe wo school mu ho ansana wo matimi asesa saade na fi wo na emom no wo mo be gina o manan so ama ekisho se enkrofo a edi sanse hu no wo be hwehwe mo kira kwan bi o mo be fa so mo be hu san krofo no na o matimi astop sa na ma hunu we nyina wo o mo man enimu na me madwen kire kakra me kire ni se se ase Ghana ye bibie ho ye something which is there and to say they betimi something which is there ni be fi ho no na nka me ye say schools no anka enkola ewo mu no ye hu ehia ye anase wo ma ho wo fo papa nti nka be ya
anka wo fa CCTV camera emu bobo school bia na anka no e na bebo asa ne be ya nipa bonfo bi eba abeye bibi a wade achi a ye be hu se nipa se mesi e na baba ye sa de egwei nipa na etuntum tenten wo ye tietia wo ekokko ye say e na be ye sa na etimi ahwehwe nipa na kire kwan easily na ye bisa no the reasons intia wo ye sa de kodi a wo ye no ene de kodi intia o de kodi a wo pe wo sa area ho ana sam potemu ho poten entia ho e na wanya baby ankoye se ho no timi be ye sa de na na se ho e no timi ebe di enyamra sem no e wo ho no mo me ma dwenchire enie enti wo a wo hwe mi so wo so adwenchire ene sen wo jetum se ye de security cameras ebe bo schools biemu a ebe timi abo school for ne ho ban san say ase nipa bonfo no woni ne etu esi esukufo so na ne ekoso wo man mu ha se wo bi nim se ye ahokyere ya atiesi Ghana man so enunti ena nsemsem we nyina ekoso ama enkrofo ye so desperate for monies enti na ama omudi sa ne mafun we echi eye rituals sem we nyina echi anase eye wo mo pe ena ye omo fe ara se ekoso anase sini bia omo hwe ye ena wo mu so obi ye bi na oye yie na mom sini ni so no se mu ni se wo hwe ya nipa ni ye na odi de ne wo sini ni mu na wie ye no ekosi ni sen ekosi ni se wabodam anase wo wuye anase ni mguase kese ene to no ohwere bibia wo san de ne hukwaje ye no ohwere fi ni nsem enu nti wo se wo ni se ni awo kwakoye no enche wo na fe wo ni da no ewie da edu beko ewuo mu ntem a wo mre enso na age wo nkwa efi ho ewie so a ebesan so asan so ema wanim guase bi kura na anka wo wiase ka wo tena ase hwum nyankopon ena nyame ema ne homre so na wo ti fifre ye adwumaden na nyame anka se hira wa anka inhira ene no nyama anka wo benya no anka be chen se nim guase a wo ba benya nti abusua wo so wadwenkyere e won samsam yi hu ene sen ai for wadwenkyere ebra e we comment section ho na follow ye too much gh YouTube no subscribe ewo ye too much gh YouTube account honom se ne be ya ye the video bi atuma won so wonsa ebetimi aka afa owie so a follow your IG, Facebook, and I'm him for your Twitter. Ho hia me pa. Now we also share to all other social media platforms I will also. Na nyame obesha so we hear the media ene akosua pokua anta AK Queen Fidi one apa koswa na di echisa medamase makramo da sene message yam.